Yes, murakaza neza rero hano muri studio za Inzozi TV1 ho tudahwema kubagezaho amakuru meza kandi yihuta kandi aryoshye. Tugarutse rero ahangaha tubabwira ngo wowe uzi gukora subscribe niba utarayikora nawe wayikoze ukora like maze ibintu bikomeze kugenda neza. Ikintu kitugaruye hano rero ni ukukubwira uburyo amasezerano yasinywe, uburyo amasezerano ya Iran na Amerika yasinywe, tukubwire imbogamizi zirimo, tukubwire ibibazo byayavutsemo, maze tukomeze dusangire amakuru yacu. Kandi ikindi turuze kuvugaho, turavuga ibijyanye n'icyo Uburusiya bwaje kuvuga ku bijyanye na Israel ikomeje kwaguka mu cyo bita Greater Israel. Ibyo rero turabikubwira, tukubwire na gake ku makuru ari muri Ukraine. Aha rero ni ku Nzozi TV1, urakora subscribe, ukoreshe like maze utange igitekerezo cyawe. Muratwihanganira tumaze iminsi tutaboneka hano kuri uyu mutandao, ntabwo twari tubaherutse kubagezaho amakuru, ariko murabizi neza ko tuba turi kuba tuhababereye tubashakira amakuru atandukanye. Niyo mpamvu nkubwira rero ngo wowe uze gukora subscribe kugira amakuru yacu ajya kugeraho 5 kuri 5, kandi tukwibutsa ko wadutera inkunga kuri iyi televiziyo yacu. Kandi tukwibutsa ngo rero tukwibutsa ko ukeneye guhaha online aho waba uri hose ku isi, wanyarukira ku Nzozi www.inzozi.com uba wadutakayeho maze ukihahira ibikoresho by'ikoranabuhanga. Dufite rero website ushobora guhahiraho online, natwe rero tuba tuhakubereye delivery hafi aho ngaho. Wibuke kwandika www.inzozi, aho hari o ushyireho o ebyiri maze wandika .com. uraba tumaze kwitugeraho ubone ibikoresho byacu byiza cyane by'ikoranabuhanga electronique, byose wabisanga ku nzozi.com. ubwo rero twebwe icyo tukubwira ni ugukomeza kuduhahira, kandi ikindi ucuwana tugera naho dukorera maze ukabona ibikoresho byiza cyane. Aha rero twahagarutse tukubwira ngo mu minsi ishize hari ibiganiro aho bagomba guhura muri Suisse, maze bagasinya amasezerano yabo hagati ya Amerika ndetse na Iran. Noneho rero baje kuhagera, bamaze kugera muri Amerika, baje kuhagera maze bahuza batangira haje kuvuka ikibazo rero yuko Israel yakomeje kurasa muri Libani. Kandi murabizi neza ko amasezerano avuga ko agahenge kagomba kuba hose ku mirongo yose y'imbere ku rugamba, kugeza no muri Libani kagahenge kagomba kuba gahari. Ariko ibingibi Israel ntabwo ibikozwa. Nicyo cyatumye Iran rero iza kwivumbura, iva mu biganiro rwose, ivamo iravuga ngo Israel, niba Amerika idahagaritse Israel ngihagarike mu byiri gukora byose, twebwe ntacyo tugomba kuganira namwe. Naho rero abanya-Iran basohotse mu biganiro baragenda kubera izo mpamvu zitandukanye, cyane cyane iyo ya Libani, aho Israel ikomeza kugaba ibitero bidasanzwe, gusenya, kwica, ariko ukabona ko atari byiza mu bijyanye no gushakira umutekano kariya karere. Nibyo rero ivuga ati twebwe ntabwo ibyo tubikozwa, kubera ko ibintu Israel gukora ntabwo dushobora kubyemera. Twavuze ko agahenge kagomba kugera ku mirongo yose imbere ku rugamba kandi bikubahirizwa. None Israel ntabwo iri kubyemera, kandi Amerika nayo ntabwo iri gukora ikigomba gukora kugira Israel ihagarike ibyo bitero byayo muri Libani. Aha rero muri Libani abantu bose bakomeje gupfa, si ibanga, si n'inkuru, kandi Israel ikomeje kwagura ibitero byayo no kusonga mbere mu bitero byayo iri kugaba muri Iran mu rwego rwo kwigaruriraho ubutaka. Ubwo rero iyo rero ngo nicyo bise muri Greater Israel. Ubwo rero abanya-Israel nicyo bashyize imbere, Greater Israel, aho Israel izaba ifite 500 kilometero
kilometre kare, ubwo ni 1/2 cya miliyoni. Bagomba kuba bafite kilometero kare ibihumbi 500 by'ubutaka bugize Israel. Murazi neza bavuga ko ahantu hose bakandagije ikirenge nko muri za Syria ba Pawulo bagiye kubwiriza ubutumwa ko Israel igomba kuhagira hayo, kugeza hano muri Egiputa, mu Misiri, aho hose Israel igomba kubihagera, ikagenda ikaguka muri za Libani, yongeye ikamanuka muri kuruzi rwa Efurate, ikamanuka iturutse kuri Nili ikagenda. Ni ukuvuga ngo aho hose Israel igomba kuba ihagera. Urumva, Israel igomba kuba igera muri icyo gice, bitaba ibyo ntirireme, kandi ngo naho ryaba ryaremye rikaremura bya bindi bajya bavuga ngo ntirirema, ngo kandi naho ryaba ryaremye riraremura. Ubwo rero Israel nayo rero ngo itabonye ubwo butaka bwose bungana gutyo, kandi ubwo butaka bugomba kuba butuwe na miliyoni 120, akawa mubare 12 intumwa za Yesu cyangwa se za Yesu cyangwa za Jesus uko zari zingana. Ubwo rero ariko kuri iyi nshuro bemera ko bazabaturanye n'abandi. Ubundi bavuga ko bagombaga kuba batoye bonyine, ariko bagomba kuba baturanye n'abandi. Nongera kukwibutsa ko hari ku Nzozi TV 1, urakora subscribe, ukoresha kuri like, maze utanga igitekerezo cyawe. Ubwo rero maze ubwo abari bagize ibiganiro, Pakistani umuhuza yagiye kuri Iran irabinginga ati rwose irabakuyakuya ati mugaruke mu biganiro, maze abanya-Iran bagaruka mu biganiro, ariko bavuga ko Israel igomba guhagarara, batahagarara bakayiha isomo kandi Iran ikabagabaho igitero gikomeye cyane. Ubwo rero nuko ibiganiro byarangiye rero Iran, Amerika yemeye gusinya ibyo yaranze byose. Amerika irabisinya, harimo kurekura imitungo yafatiriwe ya Iran, kurekura amafaranga, kureka Iran igacuruza igitoro cyayo ku isoko mpuzamahanga, ikindi kandi bakishyura miliyari 300 z'idolari zo gusana Iran ku byangirijwe n'ibitero by'abariya bagabo. Maze iyo ngingo ariko Israel ntago yemera. Ikindi bemeye, ubwo Iran igomba gukomeza gukontrola umuhora wa Hormuz, maze bakaba aribo bagena kandi bakazajya baherekeza ubwato ubwo aribwo bwose bunyuze muri uwo muhora, kandi byumvikane ko Iran igomba kuzajya isoresha uriya muhora. Ni ukuvuga ko Iran ku rwego rwa 90% yatsinze intambara, kuko ibyo yatangiye hari ibyitemerewe birangiye ibyemerewe. Ikindi ivuga ko Iran yivuga ko ibijyanye na nuclear ari ntakorwaho, nta biganiro bakeneye, bazabiganira nyuma y'iminsi 60. Ikindi cyagezweho nuko agomba gutegurwa muri iyo minsi 60, bagomba gutegura amamine Iran yari yateze muri uwo muhora ifatanije na Amerika, bakabitegura, ndibaza babigeze kure. Aha rero ubona ko ari ibintu ya Amerika yatsinzweho. N'uyu munsi abantu benshi bari kuvuga, yaba Israel ivuga ko Amerika yatsinzwe, yaba abanyamerika ubwabo imbere bavuga ko batsinzwe, ndetse n'ahandi hose isi yose ivuga ko Amerika yatsinzwe uru rugamba. Hamwe n'ibyo rero ndagira nkubwire ngo uru rugamba ruri bien determiné. Ubwo rero ikindi tugarukaho bwa mbere mu mateka nibwo Uburusiya bugaragaje aho buhagaze mu kibazo cya Iran ndetse na Amerika na Israel. Kuri iyi nshuro Lavrov yahagaze ku maguye abiri, aravuga ngo nk'uko Uburusiya cyangwa se nk'uko Putin ahora abivuga, ntabwo tuzitambika mu nyungu za Israel, ariko kubw'inshuro turagira tubabwire, cyangwa se kubw'iyo mpamvu ariko turagira tubabwire ko ibyo bari gukora, umugambi wabo wo gutuma Palestina itaba igihugu, ko bari kuwucungira hafi, bari kubona ibyo Israel iri gukora, ibyo kwagura mu byo bita Greater Israel, Uburusiya burabibona, burabicungira hafi. Kandi turagira tubabwire ko nta Israel, Palestina ntizaba igihugu, ariko nta n'umutekano uzaboneka muri aka karere
k'iburasirazuba bwo hagati. Arongera aravuga ati twamaze kumenya ko hari Abarabu, ibihugu by'Abarabu bishaka kujya inyuma ya Israel mu rwego rwo gusenya Iran. Ariko aravuga ati turagira tubabwire ko ibyo bintu turabibona Uburusi, turagira tubabwire ko bitazigera bizana amahoro muri aka karere. Ubwo rero ni nko kuba oninga, ababwira ati muramenye kuko mutabyura intare isinziriye, mudasakuriza intare isinziriye. Ubwo rero ni muri urwo rwego Uburusiya bwihanije cyangwa se bwabwiye, muri urwo rwego Uburusiya bwabwiye ibiriya bihugu byo murasirazuba bwo hagati bikaramuka byibeshye bikajya inyuma ya Israel, cyangwa se bakawoninga Israel ko ibintu irimo atari byo, ibyo kurasa muri Liban ko atari byo. Mu gihe Uburusiya bwamaze kwidetermina nuko bwabivuze, bishobora kuba bindi. Dukomeza rero turasoreza ku makuru y'Uburusiya hagati na Ukraine. Ukraine imaze iminsi isenya Uburusiya, isenya hariya muri Moscow, irasenya ibikorwa remezo, isenya power plant atunganya igitoro na gaze. Ariko noneho ndagira nkubwire ko noneho Uburusiya ubungubu buri kunyagira Ukraine, burayitwitse, buratwika Kiev, bugatwika za Sami, bugatwika n'ahandi hatandukanye, ndetse n'amato atwara ibintu mu nyanja y'umukara. Byose ubona ko Uburusiya bwabyibasiye. Cya gitero Ukraine yagabye mu Burusiya, noneho Uburusiya bwo buraza bugikuba gatatu. Muri Kiev bashenye aho abantu batunganyiriza amadrone, ibisasa, amasitowa aho bibitse ibisasu bya imbunda n'iki bya Ukraine, icyo bita cya Ukraine. Ahantu hose hari uburyo Ukraine itunganyirizamo intwaro, rwose Uburusiya buratwika butanzitse. Ndagira nkubwire rero ngo wowe uze kwibuka kunyarukira ku mutandao wacu www.inzozi.com, maze wihahire ibikoresho by'ikoranabuhanga, electronique ndetse n'ibindi, maze kandi ugerageze kusangiza abandi. Aha rero uhanyarukiye rwose tugabanyirizaho 10% iyo uhahiye ku mutandao wacu, kandi ndagira nkubwire ngo ujye wibutsa n'abandi guhahira kuri uyu mutandao. Ahangaha rero ni ku Nzozi TV 1, urakora subscribe, ukore share, ukore like, maze utange igitekerezo cyawe. Ciao.